Da ponovimo. Šta je svetlost? Prisjetite se. Kako ste definisali svetlost? Svetlost je posebna vrsta talasa koji su vidljivi ljudskim okom. Da ponovimo. Svetlost je posebna vrsta talasa koji su vidljivi ljudskim okom. Svetlost koju dobijamo od sunca čini naše okruženje vidljivim, dajući im boju i ističući oblik. Tela koja vidimo su svetleća ili su osvetljena. Pa hajde sada da odgovorimo na sledeća pitanja. Šta su svetlosni izvori? Svetlosni izvori su tela koja emituju ili zrače svetlost. U svetlosnim izvorima različiti oblici energije se pretvaraju u svetlosnu energiju. Kakvi mogu biti svetlosni izvori? Hajmo da se prisjetimo. Svetlosni izvori mogu biti, naravno, prirodni i veštački. Na slikama su vam prikazani primeri prirodnih i veštačkih svetlosnih izvora. Takođe, istaknuta su i termički i hladni svetlosni izvori. Evo svetlosnih izvora koje mi možemo da koristimo ili koristimo u svakodnevnom životu. Sijalica, svetlost sveće. Hajmo da se vratimo na svetlosne izvore. Prirodni svetlosni izvori su sunce, zvezde, fosfor i neki insekti. Veštački svetlosni izvori su tela koje je čovek napravio da bi mu koristili. Na primer, električne sijalice, petrolejske i gasne lampe, sveće, baklje, zagrejana i usijana metalna tela. Rekli smo da svetlosni izvori mogu da budu termički. Oni, sem toplote, emituju i svetlost. Na primer, zagrejana metalna tela, zvezde ili sveća. A hladni svetlosni izvori su svitac, fosfor i neke bakterije. Da li možete da se setite još nekog hladnog svetlosnog izvora? Recimo neonske lampe. Kako se svetlost prostire kroz homogenu sredinu? Dok se vi malo prisjetite, ja ću vam reći sledeće. Optika je deo fizike koja proučava svetlosne pojave. Može biti geometrijska i fizička. Za geometrijsku optiku su karakteristični tačkasti svetlosni izvori, svetlosni snop i svetlosni zrak. Svetlosni zrak mi predstavljamo pravom linijom. Pa da vidimo odgovor. Svetlost se kroz homogenu sredinu prostire pravolinijski. Kako ćemo to dokazati? Na slici vidimo posmatrača koji posmatra plamen sveće kroz otvore na 3 kartona. Otvori se nalaze
na visini na kojoj je plamen sveće. Šta možemo da zaključimo? Posmatrač vidi plamen sveće. Šta se dešava kada bi mi jedan od ovih kartona pomerili gore ili dole? U ovom slučaju posmatrač ne može da vidi plamen sveće. Dakle, na ovaj način smo dokazali da se svetlost prostire pravolinijski kroz homogenu sredinu. Idemo dalje. Pravolinijsko prostiranje svetlosti kroz homogenu sredinu objašnjava pojavu senke i pomračenje sunca i meseca. Šta vidimo na prvoj slici? Na prvoj slici vidimo pomračenje sunca. Kada dolazi do pomračenja sunca? Pa tada, kada se mesec nađe između sunca i zemlje. Mesečeva senka prelazi preko zemlje. A šta je sa pomračenjem meseca? Pomračenje meseca se javlja kada se u istoj liniji nalaze sunce, zemlja i mesec i tada mesec ulazi u zemljinu senku. Šta je senka? Dragi osmaci, ja se nadam da možete da se setite. Šta je senka? Senka je oblast u koju ne dospeva direktna svetlost iz izvora usled prepreke koju stvara neprovidno telo. Naravno da se podsjetimo da su optička tela koja propuštaju svetlost, a neprovidna tela koja ili odbijaju ili upijaju svetlost. Na slici vidimo jedan tačkasti svetlosni izvor. Rekli smo da su tačkasti svetlosni izvori karakteristični za geometrijsku optiku. Tačkasti svetlosni izvori su malih dimenzija ili na velikoj udaljenosti. Šta se dešava? Kada tačkasti svetlosni izvor obasjava neprovidno telo, na zaklonu se javlja senka. Senka je prostor gde ne dospeva svetlost. Polusenka je delimično osvetljen prostor do kojeg prodire deo svetlosti. Kada će nastati polusenka? Kada svetlosni izvor nije tačkast i onda na zaklonu ne vidimo oštar lik. Kažemo da je polusenka poluosvetljena. Idemo dalje. Da se podsjetimo šta su ravna ogledala. Ravna ogledala su uglačene površine koje odbijaju svetlost koja na njih padne. Da li bi mogli da se setite nekog primjera? Pa naravno, ogledalska stakla koja imamo u kupatilima ili mirna površina vode. Na slici vidimo
jedno ravno ogledalo koje odbija ili reflektuje svetlost. Svetlosni zrak pada na ravnu površinu i od te površine se odbija. Kako dolazi do odbijanja ili refleksije svetlosti? Kada svetlosni zrak padne na neku površinu, on se odbija od te površine u istoj ravni, pod istim uglom. Zrak koji padne na neku ravnu površinu nazivamo upadnim zrakom, a zrak koji se reflektuje ili odbija nazivamo odbojnim zrakom. Kako glasi zakon odbijanja svetlosti? Hajmo da se prisjetimo. Upadni ugao jednak je odbojnom uglu, pri čemu upadni zrak, normala i odbijeni zrak leže u istoj ravni. Ovo možemo da vidimo i na slici. Imamo jednu ravnu površinu ili ravno ogledalo. Normala je postavljena pod pravim uglom ili pod uglom od 90 stepeni. Evo ga upadni zrak. Ugao između upadnog zraka i normale je upadni ugao i obeležavamo ga sa alfa. A ugao između normale i odbijenog zraka, evo nam normala, i odbijeni zrak je odbojni ugao. Obeležavamo ga sa beta. Zakon kaže da je upadni ugao alfa jednak odbijenom uglu beta. Šta se dešava sa svetlosnim zracima kada se odbijaju od ravnih površina, a šta od hrapavih površina? Da li možete da se setite? Šta će se desiti sa svetlosnim zracima koji se reflektuju od ravnu površinu, a šta od hrapavu? Aha, razlikujemo ogledalsko i difuzno odbijanje. Pa da vidimo slike. Pri ogledalskom odbijanju vidimo da svetlosni snop, odnosno snop paralelnih zrakova, koji padaju na neku ravnu površinu ili ravno ogledalo, pod kojim uglom padaju, pod istim tim uglom se i odbijaju. Međutim, šta se dešava kod difuznog odbijanja? Difuzno odbijanje se javlja kada su površine hrapave. Svetlosni snop pada na hrapavu površinu, međutim, odbijeni zraci se odbijaju u različitim pravcima. Gde se primenjuje difuzno odbijanje? Da li ste možda čuli za difuzere? Nije vam poznato? A mačije oči na biciklu? Kakve su osobine lika koji se vidi u ravnom ogledalu? Da li se neko seća? Ravno ogledalo, znači na slici je prikazano ravno ogledalo, predmet i lik.
Kako dobijamo lik predmeta u ravnom ogledalu? Pa dobijamo ga konstrukcijski, tako što se u produžetku odbijenih zrakova, dakle zraci koji padaju na ogledalo, se odbijaju, a u presjeku odbijenih zrakova dobijamo lik predmeta. Na drugoj slici je prikazano isto. Koje su karakteristike lika? Predmet i njegov lik u ravnom ogledalu su identični. Nalaze se na različitim stranama, ali su oni kao sa druge strane ogledala i na jednakim rastojanjima. Lik je naravno nestvaran ili imaginaran. Ajmo da ponovimo. Predmet i njegov lik u ravnom ogledalu su identični, što znači da su iste veličine, nalaze se na različitim stranama ogledala na jednakim rastojanjima, a lik je nestvaran. Evo primjera jednog zadatka da pokažemo kako glasi zakon odbijanja svetlosti. Zapišite tekst zadatka. Ugao između svetlosnog zraka i ravni ogledala je 30 stepeni. Koliki je odbojni ugao? Evo slika. Dakle, imamo ravno ogledalo i ugao između upadnog zraka i ravnog ogledala je 30 stepeni. Koliki je odbojni ugao? Nacrtajte sliku. Da se prisjetimo malo i matematike. Evo naše ravno ogledalo i upadni zrak. U uslovu zadatka znamo da je ugao između ravnog ogledala i upadnog zraka 30 stepeni. Evo i normale. Također znamo da je ugao između ravnog ogledala i normale 90 stepeni. Šta onda možemo da izračunamo? Naravno, znamo i da je upadni ugao jednak odbojnom uglu. Ugao alfa ili upadni ugao računamo tako što od 90 stepeni oduzmemo 30 stepeni. Ugao alfa je 60 stepeni. Opet da se vratimo na zakon odbijanja svetlosti, koji kaže da je upadni ugao jednak odbojnom uglu. Na osnovu ovoga možemo da napišemo da je odbojni ugao beta 60 stepeni. Idemo polako dalje.
Dragi osmaci, dolazimo do današnje laboratorijske vežbe. Naziv vežbe je sljedeći. Provera zakona odbijanja svetlosti korišćenjem ravnog ogledala. Šta je zadatak ove vežbe? Proveriti zakon odbijanja svetlosti. Možete ih zapisati. Pribor koji ćemo koristiti. Na slici je prikazan potreban pribor. Ravno ogledalo. Uglomer. Tabla. Izvor laserske svetlosti. Uputstvo. Molim vas, pažljivo poslušajte uputstvo. Posmatrat ćemo ravno ogledalo na koje pada laserski zrak. Uglomer i izvor laserske svetlosti se postavljaju u ravni table. Izvor laserske svetlosti se postavlja tako da pada u centar uglomera. Na ovaj način se može izmeriti vrednost upadnog i odbojnog ugla, tačnije, proveriti zakon odbijanja svetlosti. Da se podsjetimo, zakon odbijanja svetlosti kaže da je upadni ugao alfa jednako odbojnom uglu beta. Merenje se ponavlja bar za 5 različitih vrednosti upadnog ugla. Podaci se unose u tabelu. Na ovom slajdu se nalazi video snimak izvođenja vežbe. Odbijanje svetlosti proverit ćemo izvođenjem vežbe. Potreban pribor za ovu vežbu je ravno ogledalo, uglomer i laserski izvor svetlosti. Postavili smo ravno ogledalo, uglomer i laserski izvor svetlosti u ravni tabli. Laser usmerimo ka centru uglomera i učitamo vrednost odbojnog ugla. Merenje ćemo ponoviti 5 puta. Na sljedećim slikama je prikazan tok merenja. Dakle, laserski snop svetlosti se usmeri u centar uglomera. Naravno, svetlost, odnosno laserski snop svetlosti, pada na ravno ogledalo i šta se dešava? Odbija se. Prikazivanje rezultata. Rezultate merenja upisujemo u tabelu. Najmanja apsolutna greška jednaka je najmanjem podjelku na uglomeru, a to je obično 1 stepen. Apsolutnu grešku računamo kao razliku između upadnog i odbojnog ugla. U tabeli su prikazani rezultati koji smo dobili izvođenjem ogleda. Pogledajte malo rezultate.
Dragi moji osvaci, zakon odbijanja svetlosti možete proveriti i kod kuće. Šta vam je potrebno? Bela hartija, naravno ravno ogledalo, uglomer i laser. Za domaći zadatak u svojim sveskama zapišite zaključak i zapažanja ove vežbe. Hvala vam na pažnji i doviđenja.